Аԥсны афырхаҵа ауаажәларатә еиҿкаара иааира напхгаҩы Вианор Ашба иҳәеит аибашьра афырхацәа аинралцәагьы Виагрбеи Владимир Аршбеи рыхьӡқәа Аҟәатәи амҩадуқәа рыхҵаразы ажәалагалақәа рыҟаҵара иаҿуижьҭеи акыр шыҵуа убас шакәызгьы уажәраанӡа ари азҵаара ӡбамкәа иаанхон. Ԥшьышықәса ааҵуеит абри авопрос ықәгылоижьҭеи ҳаинралцәа, Аԥсынтәыла афырхацәа ҳполководцәа рыхьӡы амҩа ахьӡахҵаразы. Иалахон асоюз батальона «Горец», Общественный союз женщин-инвалидов Абхазии, АРВА, Амцахара, Ахеца, Народный фронт, Общественная палата Кирнопацаревит. Вианор Ашба анаҩсакыр инарҭбаан далацәажәеит Виагрбеи Владимир Аршбеи знысыз аибашьратә мҩазеиԥшраз аҭоурых дара рлагала акыр ишрацәаз аԥсуа еибашьцәа иргаз аиааира ус аҟны иазгәеиҭеит еиуеиԥшым асоциалтә даҟьақәа рҿы Сахаров ихьӡ-зху амҩаду иара убасгьы Шотландиатәи рыхьӡқәа рыԥсахра ишақәшаҳаҭым атәы шырҩуа урҭ рхыԥхьаӡараҿ иҟоуп аԥшьынҩажәабатәи ашықәсқәа рзы аԥсуа гвардиа иалаз ҳҩызцәагьы сара урҭ ргәаанагара аӡгылара сзаҭом иҳәеит Вианор Ашба. Иазгәеиҭеит Сахаров ихьӡ-зху ҵаша амҩаду аԥшаара шуадаҩым, аха аибашьра афырхацәа рыхьӡқәа зху амҩадуқәа Аԥсны ҳныкалақьы агәы азааигәара иҟазароуп. Абас агәаанагара рыман иқәгылан ицәажәоз аветеранцәа зегьы. Абас ала апресс-конференциаҿ инаҵшьны иҳәан Аҟәатәи амҩадуқәа ҩба рыхьӡқәа рыԥсахразы ақалақьтәи аизара адепутатцәа ирыдыркылоз ақәҵара ишақәшаҳаҭу. Даур Инаԥшьба, Роберт Ламиа, Аԥсуа телехәаԥшра.